Selagi mana kita tak ada decision, mesti kita akan bermain-main. Saya bagi contoh mudah lah. Dealer-dealer kan datang kadang-kadang kan tanya saya, macam mana saya punya bisnes ni slow, macam ni. Memang betul semua tu. Soalan saya biasanya tahu apa? Sudah buat decision ke belum? Sebab jawapan kebanyakannya dekat situ. Kenapa kita boleh main-main, kita boleh tolerate lagi, sekejap buat marketing, sekejap tak buat. Kenapa? Sebab kita belum buat decision. Satu, kedua, kita sudah selesa ada income daripada tempat lain. Antara dua tu lah. Cuma identify, kita dekat mana. Selagi mana kita dah buat decision tuan-tuan, apa-apa benda dalam hidup ni, kita akan rasa benda tu tak penting dan kita akan rasa tak ada masa untuk itu. Tak ada masalah saya buat konten, saya sibuk. Tak ada masalah anak-anak saya semua perlukan perhatian saya. Kan? Sebenarnya kita rasa penting. Jadi tuan-tuan, kalaulah ketika kita sehat, ketika kita masih lagi ada income, kita tak mampu menabung, tuan-tuan rasa satu hari nanti tiba-tiba orang tarik kesihatan, kita mampu menabung? Tak akan mampu. Berapa ramai orang yang income dia besar, saving dia, jangan cakap 6 bulan gaji lah tuan-tuan, sebulan gaji pun tak ada. Ramai kerja 5 tahun, 10 tahun,